Singizi nyama mwazimenye ubusa n'inye bikoze bose. Gusa n'ibintu cyamugabo. Nose ngo banza ndebere bose. Bose ashobora kuza kandenganya ngewe. Reba ibintu umugore wakoze. Narababwiye. Bose do ntabere twebwe. Il faut profiter de l'occasion quand il est temps. Life is very treating well. Ngugo no kakobwa nireta bano kamamaganya yatamfata yabyambye kajya kambwira. Kajya kamya ata none mfata ndi hasi kuno. Ngata nkabwira. I'm still in food. Tware turahaga ngo tubigaramyemo. Iyi selfie yari hata hano umuntu yari yakatagira mama twaka hagati yo muri life is good. Mega life is very treating well. Umuntu nzabwira ko ko mbayeho azabipinga ngo ngiye ngo ndira ibintu byose hasi wacu amafrite abaga yamenetse nyuma zamenetse kwifrite imwe twayiseguye ahungu bazatangira kwenda bapinga. Arikengere kanyereke karo gushinyagura turi mu gihe cy'icyorezo. Yaba babibuze. Ariko ndashaka ko kubaza ibyago bya bamwe nibyo birori byawe. Subiza se. Kuva ryari aya makaro yarahindutse amasaha? Kuva ryari? Ijoro itangije amaje. Ako uburinzi bayihambyemo umudayimoni. Garuka hano kiravuga. Ndavuze ngo vayo hano. Allo? Sindi nsanze wamamagaye telefone yari iri mu nzu. Ugeze hehe? Aha, urabona kuri iyo ruhurura. Komeza uzamuke. Wayirenze? Okay, noneho tambika uwo muhanda uri bumoso bwawe. Naho ngaho. Ndemwe kuvuga. Ni Pole. Ako se sigaza kararana kanahirirwa abaje gukora iki? Hano amaje kanga. Si ubwa mbere agiye kuza. Ako sindi ntari namwumva hano buri gihe. Subundaza nkande hano. Ibyo twumvikanye byose arabyuza kurya yaza hano. Aje kundeba. Arakureba miki. Ko giye atarandeba se. Nese umuntu yaje mu rugo aba hasanze bose ntago babona. Ako break amaze. Akuraho ngo utazi ibyo nkubwira. Igiko atarandeba mbere y'ibyo ngibyo byose. Ako break amaze ngo atyoke. Igihe watekeye imitwe n'igihe twibiye. Ubu ntago urarambirwa ngo tuze ushyire baro hasi. Eko igihe twibiye mbese. Uwo pareso uvuga twaramwibye we. Umva nkubwiye rero. Ingero no mubwiza ukuri. Nsigaye nkunda Pole. Kandi apana byandi by'ububobo ngo ibiki n'ibiki ako bro banze nkubaza. Kubo washatse wowe. Ndagushimira rwose ko baranamfashije ukandera ukanandira. Ubu urabana imyaka ngezemo atari gushaka umugabo. Ubwo se ubwo genza gushimira iki? None ashaka. Bese urabona Pole yaza gukora ubwangaha ntankwe. Uzatware Kwari ko batangira se ko nta kintu arakora ku buryo ngende mbona ko nagira na motivation yo kumugurira. None inkwano urabona uriya muntu ari umuntu gukunda uriya wowe. None inkwano yiguye mu bice. Nta bice igihe cy'inkono ntikiragera. Arabanza azana amafaranga urumva. Ngende nice nk'abandi. Ubwo se kwasore watanze angahe? Naho natanze yose. Izo nzira zose nkubwira nizo nanyuzemo. Umva rero nkubwire bro. Ntacyo kumbwira. Nubona ngenda nice nk'abandi urumva. Ngenda nta mvura inyagira. Abari uzagenda uvuga ngo wakunze. Uratangira gukunda. Kunyumva ndagira nkubwiye ngo ndagushimira ibyankore byose warandeze waranandihiye. Ako bro hari ikintu kimutanze bro kandi ibintu nkubwira ntubite brag ngende mu rukundo. Ura mungu ndamukunda ako bro uwo muhungu bose warabonye Polisi we mwiza. Uri mu rukundo. Nukuri Pole ndamukunda reba itu. Akora iki se yakoze iki ku buryo wamukunda? Nge ndamukunda urukundo se rureba ibintu. Nyumva unyumve neza urumva? Hakugira ngo ukunde kari agahungu ngo ni Pole. Uzakondera uriya rusaza ari mara ngo ni tukote. Ubwo kakumvishije kanje kumura bari maraza. Araza se ajye mu rugo rwawe. Hano ni mu rugo rwawe ku buryo haza. Nta nubwo mujya n'irembo ryanjye urumva? Kuki wahereye? Iki gikuryo nzakigire niko. Gitangiye gukunda. Anti.
umuntu azanye mfasha agezana umukano wo kuzikora umukanza de birya ariko ko ari wowe ubundi ubirya si bijuze ndabibwira ngo nibajya bazana ibintu hano bajye bazana umukano wo kubitwara niba nabizanye tukote azana ibintu ibi ni biki ibi ni biki umuceri wari umuceri se azana umuceri hano nkana nako yageze cyane awuzanye gutaze aje kubitsa si byose nyine navugaga wagezana n'abakane bo kuyikorera mubwire aceceke nkubazeho ndi kubaza uyu nguyu ikibazo? ndabaza ibi bigeze hano gute bakubwiye ko ari nde tugotubiza abizanye nkande bije gukora iki abizanye nk'inshuti yanjye asigaye muri uru rugo arampahiye araguhahiye kuki atabisanga ahandi kuki atagushakira aho uba ngo ugende abitwahire ujye ubibona sawa bamecanga ugende umva subizaho ibyo asuzeheze bose umuceri koko cyane ugenda mame cabana genda aho unawufungura uteke bose umuceri ntabwo bawusubizaho umva musige musugurira mu rugo rwanjye mukazana bira n'ibikise biza mu cyumba ugira kwiyemera ujye wemera kwanza no hanze nge ntukanyemera uturazi woza amafaranga afite je uza amafaranga afite hano ayahe mafaranga ufite ayahe mafaranga ufite ngo umuceri mu rugo rwanjye ujye umenya ko turavukana ntabwo nge nawe turabajama ndakuzi kuruta uko wiyizi nutashaka kurya uriya muceri uzaza uhaha ikiro uzakigutekera uraba nkuntekera siko kurara ukusebye ninde se ugusebya ninde se ukuzi ni gute umugabo ahahira urundi rugo rurimo umugabo utaza kuri umugabo muri uru rugo se sinongeye kumva ibindi bintu ngo bije hano biraza urumva sinongeye kumva ibindi bintu biraza wishe umuntu murasona reba neza bame ninde se aho urugitisha amatereka ntabwo ibintu byanyu bashaka no kubyumva ugiye hese ubwo ngubu ushanze wamukisa rero washaka no bro bamere kuzeruka mwabana mushyize wawe ni wa mutibe w'igikara inde se kandi mwe bita pole ushewa ushewa niba uje kundeba Zamani. Nisa wawe muvumvu. Shabisa navyo be. Zebe nari ngukumbuye. Sha nanjye be ni ngukumbuye uronze kubitekereza amakuru se. Ni meza waranyanze. Nago nabikora be. Ikintu ntashobora gukora. Umeze neza. Cyane ngukumbuye urasa neza, urareba neza, seka neza, you know? Nari ndari ngukumbuye cyo kuzishira. Ndakunda uronze kubitekereza be. Gusa ikintu nifuza kukubwira. Nifuza ko gatangira nayo twagira n'ibihe byiza ukamba hafi akuba hafi kazi twabyibuze basi mama w'abana banjye yicaye iruhande ikintu kibabaza kuba ndyamye nahavuga nkasanga ndi jyenyine birandya be nifuza ko waba iruhande rwanjye igihe cyose Imana izabikora. Do you trust me? Uri tayari? Nifuza kubana nawe. Nayo ndabyifuza. Urasa ko uhagaze habi. Ahubwo mbwirira wa mukozi wanyu azajyana bira bintu mu nzu. Nsaba reka muhamagare. Sawa. Bamenya. Ngwino. C'est moi? Yego, uri twari ibindi bintu. Ibindi bintu? Yego. Nishinze duka wala. Akusungu ninde wazanye uno mwaka mu rugo. Bana kino gikobwa gitangiye kuzakinteza abantu bakazana imfashanyo mu rugo rwanyu. Akusibura cyaba kibuka amafaranga cyane nabikize. Ku mafaranga gavuye kuri miliyoni 2 za Soleil. Ariko kikagenda kikazana. Babuze ibyo barya cyangwa baburaye cyangwa babwiriwe. Sheri, kutazamusuhuza abashyitsi
Abashyitsi bibaye. Uzi ko tuko utageze aha ngaha yagutegereje yakubuze. Ategereje gese ngo ze musuhuze. Genda mwe musuhuze muri maje kure. Bon frère, comment ça va? Ça va bien. Tugukumbuye kabisa. Mami kwa mimi Bija kunze kuba ari hano mu rugo arimo arakuvuga gutaka ngo ufite ibituza bya hatari. Uramubonye. Ngaho gende. Ngusa nk'abantu bakina rugubi. Kabisa uzi ko ari byo. Wowe wose nk'umuntu wakinye rugubi. Igihe ugenda kwa mimi hano mu modoka. Uyu mutipe ntabwo ari wawe nigeze gusanga ari gusera n'abantu igitoki. Nigoshe nyine bamuzanye ku mukozi wanga. None se wundi mufite witwa bamenya uhamagaye bamenya hakazu. Nyine umva ukuntu bimeze. Wa umubosi wa hano urabizi ko mabuja naro yiyenze. Abakozi bose baje hano ngo yabonye ngo ari ikigori kingu nka musaza wanje afata izina rya musaza wanje najya ari mwitango tutazajya bimuca ngo nta mwanya afite wo gufata amazina y'abakozi mu mutwe. Sugo waje ugasuhuza abashyitsi. Nise nitegeko kumusuhuza. Oya naka itegeko ariko iyo abashyitsi bakugendereye mu rugo ukaza ukabasuhuza. Tugende. Haguzigira umbangamira. Tinago nabiko. Wabihamye imbere y'Imana n'abamarayika. Uzi ko neza kano kawari kameze nka kakandule vie makombesha leta hapo kabisa. Ngaho genda Kale genda. Hewa. Sinikumbuke sasa na mimi. Akose kuko uyu mukobwa ntabwo arimo kunkina. Oya. Ariko se ntabwo byashoboka, ntabwo byaba ari byo kuntasa kwisura ni nako asa ku mutima, ntabwo yabikora ko gasa nk'abamarayika. Gusa ubu ngubu pole mu bwiza ukuri. None se umubwiye ko Kanimbara boss wanga nkaba ndi mushiki we. Ariko se yabyakira gute? Ariko nta kundi ngomba kumubwiza ukuri pe. Seka neza, teye neza, reba neza, akanura neza, ntago yabikora. Ntashobora kumbeshya. Oya, ntago nabimukekera. Ariko nta kundi pe ngomba kumubwiza ukuri. Uyu ni umwanya mwiza mbonye kugira ngo mbimubwire. Erega n'ubundi ndamukunda kandi ndashaka no kurongora. Oya, ntago nabimukekera. Gusa ndamukunda. Injira. Kanafe. Tunakushukuru wewe kabisa. Asante. Niwe gentleman wewe. Asante. Ariko umuntu azana ubuntu budafatika ajye nko guha abantu ibintu by'ama gift cadeau. Kikonere cadeau. Ni cadeau. Ni ikintu umuntu akora cyifuje kivuye ku mutima we. Noneho ariko umuntu azana ubuntu budafatika butari bako uzanye umuceri na sestomate cyarimwe. Wallahi ikintu bitwereka natwe abantu bafite ubwenge. No kutugurira inkoko Ame, ahubwo Biju, boyfriend ni mzuri. Chérie. Boyfriend. Chérie. Uko bien kabisa. Tubaye iki? No, it's fine. Ahubwo reka njyane nereke uramukoze ahantu atereka ibiriya bintu. Sibyo? Okay, najoze kananye nishire taxi mimi. Ndaje, ahubwo utufungura kuri sala. Funga kuri sala. Ese wona kunde n'amamodoka baparika ngo nindi ako byiborera sala. Barayicunga ahubwo ntabwo bayiba. Nabi. Boss, ibyo ni black chain. Bivuye he? Bivuye he? Kwa black chain wa ndi umukara. Pole. Subizayo. Subiza koraga, subizayo. Atarinjira no muri iki gipanga gwe. Subizayo ko nagasuzugura. Umuceri. Subizamo ataraninjira nahubwo bahita subira nayo nabyo. Wasubizayo nk'ibintu by'ibirayi ko. Chérie ndaje. Ibyo ndi kuvuga uri kubyumva. Subizayo ngibyinje. Subizayo genda. Dekura bamenye. Murekure. Ntabwo siko nikora muvuga boss. Ariko siko mwasokana uraro Soka uko none yonza ni nyenda yanjye hagarara hano. Hagarara. Jana hanze hariya. Murabudu. Ako bijuguna. Urabirengana aho ngaho urajyana nabyo hari.